hana mlong banwan ra ya ka lais pa anyo puai namar ka sorkar India kan kelomar kli kajing sem jonga kalong ba umi orang ba udai unong pen kelomar number 1 haga tu kajing kren ila batai ma i sepang ka history tu kajai penriu ka ba andai ngasngat ya kata ngahap pantit ya keselang mat jong iong ba utirot sing uyale persya ya Alexander the Great Menau tahu Alexander the Great wan second negeri ke jongi nga tengah dumbut ke dumsta kakot history ayu ke bayo pulih ngaso kuatin I reference bangi ingat pulih le utirot sing hana wile persya ya Alexander the Great Alexander the Great jutip ay bapili kerat poi hau ni we mali berin jo ka maulai urek to sun thoi to mot kewe ki kam jong ka parti ban sekri kari ke jai penriu ten reikan sebai le iba brai im ju klet ya ka maulai ông bệ tăng silang pila ban say ya ba brai na maulai pinumla ban say ya ka maulai na ba brai ai kublai na ka banta ga jingkersang ga pura jo pigi pai mai i ban penjat remburam magane ka assembly election ga barang sudah Pakistan ara jara pulai barnene baka terus bat confidence ka jompi ka nyai don hai ban lemba jongi ha ka party bat kumjuru na ka banta i Dr. Ricky AJ Singpan Kulai sibon saya sempat ya kajing penjok peran buram kajong pi bena kerman bepenan ai kajing kersan ke papura haga ni kenti ke pementa haga bede barkene ke election te nama ong ipi ngan kran takat tu gana teli kimat ngan puli suaya kowe kajing tho nama tan lai teli ki ki pengakua ban wanra haga ni kepor ban response ya kajing kran jo kiri romba kowe kadai kapal ami ka kot kubor Nakrai pula puli kena ke korpor ngan supuli kena ke heading joka ka ong kumne ngim dan kamsyu ya ka artikel laispa nyo puai hamekalaya kolon nongkran ya kene kedai PT Saukme ngim dan kamsyu ya ka artikel laispa nyo puai hamekalaya nongkran joka dai PT Saukme Uniu day u MLA beran buram jompi Islam ki badan lek no ila kren yang kene gajeng kren pan haga ne gajeng tho ila tho pan persya yang kata ka artikel 371 da ka ba I reflect I refer ya ka manifesto jong ka voice of the people party haka manifesto jong ka voice of the people party ka bangila da release sanction haka santarik ka way na kimat haka mangtrai kam jong ka manifesto jong I kalong Bangin wanra lan ingin keren berkasorkar India bangin wanra ya ka artikel 371 ka artikel laispa nyu puai ban yada ya ka Meghalaya jongi naki an jong ka sorkar India nalapuli kene ka kot kubor kaba unia orang ba udah keren nasian ba mben di kiwai pat kidau tang kawai kadal ko bai ai on kalong kani hana mlong banwan ra ya ka laispa anyo puai namar ka sorkar India kan kelomar kli gila dak ekran sepangane ka artikel 371 ngam kuasu ban repeat baru khat nyela yatip nyela sai mental ada kran kiwe-kiwe ki jalang ki balong ni pemulai ru lada ban airu ya kenuksa gila dak ong ni kini kitintin ba ka artikel laispa anyo puai kadai ka kendro jong ka jai penriu kadai ka kendro jong ka jela jongi nila ya nujor ya ka 6 schedule ya ka district council bat ka 371 ni ong ba ka district council ka 6 schedule kadai ka ye kat ba ka artikel laispa anyo puai kadai ka kendro jong kata ka ye bat ka jaga ka puta ba kata ka ye kadon ka district council lane ka 6 schedule ka badan haki artikel arspa sa pusa wiwe bat arspa anyo kusan ar jo ka constitution jo kari India ka ai hangi ya ka institution kamot kane ka kinja office bangin tray bangin penia iki kam kijam hagari ke jongi ka district council nalor jo ka 6 schedule Gidan ru menta ya ka 7 schedule ka 6 schedule ka don nado parang tau ya dari India ka constitution dari India ka 7 schedule ka wan hadin bagi yo ke jalala jong hagastan khat khandai spa nyo buar ka 6 schedule ka dai ya ka district council
ka 7 schedule kada ya ka sarkar jela te nalor bangidan ya ka district council pat ya ka sarkar jela balai pat bangidang donkam ya ka artikel lais pa nyau puai gidang donkam ya ka artikel lais pa nyau puai kalong badai tangkani ka ba ai hangi ya ka protection ka 6 schedule ka ai ya ka institution ka artikel 371 ka ai ya ka protection. Namun kata kenal nak lem jungi kum ka Voice of the People Party GUI. Baka next schedule kalong ka padon kam ngin streamline nya ka, ngin penklan nya ka, tangba at the same time ngidon kam ya ka 371 nya ka. Lais pa nyu kuai banyada yang ini ki anjong ka sarkar India. Kata ka bang idai banya Shah. Hakina ki an ki ba ka sarkar India kan thau kinem la ban sene namarkan don kene ka kenro jongi gila ekran sai baka artikel 371 ber ke 6 schedule kila bane songlang kila bane yailang kila ban coexist ndon jingi ayai ruem gidon ya ka artikel 371A kuma po nagalan gidon ya ka artikel 371B kepada ya po Asam gidon ya ka G gidon ya ka C bakum fakter hagalang states kibaton na po India kajin temu jom ka 371 balong radon ki an na sarkar India ki biakan ku ya ka kenda WhatsApp jongi ka biakan ku ya kajin long kerat jongi ya kini ki marpo kenda ki badon na keri ke jongi kita ki an kini melawan perikam ha keri jongi larang ngi ngim ai kajin menjur kata ka dei ke bang ngi ya kren tengam tit ka ai ka tau ka ba uni urang ba uong bakan pen klomar ya ka sarkar India kajin sem jonga kalong ba uni urang ba uday unong pen klomar number 1 uday urang pa uday unong pen klomar number 1 uday udestot number 1 sa ngane tu ipija ayu san snem mensua kai ka ba uday urang ba ule ngayo ay ka way ka YouTube video ngai bo likran ha ka way ka jinyalang ka baraki ka ba kan mau ya ka link course nan ka ba sis pa prapulai jong muslim tirot sing haga tu kejengkren ila batai ma i sapang ka history tong kajai penriu kaba anda ngasngat ya kata ngahap pantit ya keselang mat jong yang ba utirot sing uyale persya ya Alexander the Great menno utau Alexander the Great wan second negeri ke jongi nga tengah dumbut ke dumsta kakot history ayu kaba iyo pulih ngasupwa in I reference bangi niya pulih Utirot sing hana uyale persya ya Alexander the Great Alexander the Great jutip ay bapelikerat poi hau ni we mali berin jo kamulai ule to sun toy to mo to mat yu klam poi berkat kani kadai ka distortion barkani ke jing batai jo i sepang ka article 371 klem das mutu ba ye ki constitutional provisions klem das mutu ba ye ki implications jong ka ngasngo kadai ke jing lam bakla ye ki pata kani ke distortion jadi kan wengi kita kicik jimut kicik perkar ke jompi but nagalian ke jongi yang hakane ke nongrim namar ngiyui bagi don ki an ki baka sarkar India ka thau balara nim don ka protection ke babian kan sapoi ke por bakin thom ya ka yeng ka sem ke jongi parari ke ni ka CEA ki ong ni pelak no ya ka 6 schedule ki ong kane ka CEA ka Citizenship Amendment Act ki ong la exam ya ka mekhalia namar ka dai ka schedule area ka 6 schedule area dan reki don ki bentah ke selajungi ki bamdai ke 6 schedule ki bamha apo jong ke 6 schedule kumang lat ongi ki bai ki jingalang ka police bazar ka jail road ka secretariat hills ini ki long shamar jong ka map jong ke 6 schedule ong mai sikentin in the context of the CAA ini ki jaka ki bamha ka 6 schedule kentup lang ka containment board ki dai ki liu pay jong ke jatri Kidai kiliu pay jo betat penriu larawan ra ai kibriu tu gimdon kentin balak mane kun do kumoi pat kila rangidon ni 371 kan pelat ingin ki bukum kita kata kadai kowe ke jing pensai ka bangakwa panora na ka banta ke jing kran juturo pa kidon katu kana ki wai pat ki bangakwa pan ya selok ar section gidon ne armut kirang ba ki bakaran kidai ki jalan ngamulai nang makla kidon armut kirang ba ki balai ki jing kran dengan penpau ki kerteng jongki ke hendrai kala asnap mahai ka tu ka jingkran ka bagi ai makanya ke section ka penengkong ka jingkran jong mi orang ba hang na pa mulai wong ye gine kinti wong ka NPP ka pemut ka NPP led government kadang sensar ya ka mekhalia dang tang lai snen
Kataru kadai kajing bakla. Correct me if I am wrong. Hagajung ijong nga ke NPP led government kala sensyari ke jalan kalian menta la Andrews nem tam. Ya ke message turang ba ban sobha ban correct ke history ke parangsyan ke contemporary history. Kapa Ipen kemal ke kini kikintian yang ba kini kiwai ki sen partai kamtam ke BPP kala kena ya kini ke sarkar NPP bat kini ki perlu ki joka bagadai ke sarkar ke bamsa. Bat ilayai penkesannya kata kajing bangsa tu kini ke sarkar. Niru iong nimdan hok ban ayah ke judgment nimdai ujudge nimdai kinong bishar ban raya no bagi dai ki beri ki bangsa. Lalu dai ban pensisai ke jing bangsa dai tangki por jeng ka an ki balak ban le kumta ka jing kali jong ngi yu ne urang ba kalong tang silan lalu pi ong ba ka sarkar jong pi kam bangsa te balai pat pi tieng ban pensisai ya kata tong nya khat no ya ka CBI tong nya khat no ya ka ED Enforcement Directorate tong nya khat no iki ki investigating agency ban pensisai ya kata ka jing bangsa ba ka jing bangsa jong pi dai magi ki bawat ro ya ka general consent naga mantapan wanrung ke CBI syaka jala me kalaya ka jungi hagas nem arajar adwa tena naga takadau niai ban ya kane lara piong ba pimbamsa esngobha ban pensisha ya kata pimma ban pa pensisha hangi nama ngi ngimdai ke investigating agency ki bala ban pensisha ya kata dai tang ki bor ki bala ban target ban investigate iki hukum kita nanta ila penkesan syuk bahkan ne ke sarkar NPP kalau le yang kita pun ba kikam kita bah. But tidak mention bakawai ni kita kikam kita bah bakal le kadai kajing pendek ya uput usah. Para ni ngaku apa Indonesia ya kena kejanmit. Ka NPP led government kalau sim ya ka kredit berkaong badai tang mangi kibala pan pendek ya uput usah. San pau tu legislan kelalai kawai ke sarkar hawe hajin kawai pat kalawan kimla pan pendek ya kene kajin ya kaca put apren berka asam ki ong dei tang mangi ki bala pan pendek ya uneu put usam pijit ki pendek kumno kajing pendek jongki kalong da kabagi saranda ya ki jaka ki buta ki IA syaka sarkar asam ka kerteng jong polisi terekam jongki ki ong ka give anti policy handai ka bakadu ngi tan ka give ka tik kamdon Jadi IA ya ka sarkar ya ka jaka syaka sarkar asam nama kata kadau miki kurkis katu ke piswan baki kila ya ini tu ipi kidon mentah hak kurkis nama balai kadai kajing pendek kapan nok siliang bat kadai kajing pendek kapa baklah kadai kajing pen baklah ya kapa baklah apa kadai kajing pendek nama kata kadau kopi parari ngide Indonesia ni habangi keren sepang uput usam ni keren da kajing tip Nanumla kan keren sepang ka border ni ngale research ke badai bat ka border ngadon nya ki documents kapag ki documents ke bangin keren bangi ki ban yang haupakar ki ban yang haga yang sansar haga yang dorbar ka ban yang wan haga yang bisa dengan si keren sepang ka border lagalong ya ka lampi lagalong ya kini ki 12 areas of differences kan top ya ka block 1 dan block 2 ki documents ke basai ki developments ke basai ke bangin empat ya keren ni kabar kapag ka sarkar ka ale kaong kiong na ba ngilawan ra ya karoy kapar kadai siya biki ora ya karoy kapar namar ki roy ki katu kane ki par ki pajba hamaran kata tingi isya kata ka badai kiwan ra itu ki program ki prepare ki kerteng ki basmobang ki basmutiang kiwan ra ya ka focus plus kiwan ra ya ka prime haga bakado manu bayo kidai ki scheme jo ki parlok bagi bahieng ki bahasam jo ki pata tang kakmat myo i ki bagum kita ki scheme bagi ora magi kidai ki scheme banwan ra sniang dikenal ki sniang bagi ora magi ki sniang ha ka padu ki sniang unong ri sniang ro umyo sniang ro ki myo nong ri sniang bakado ko silom jing tiap parkon chano ki sniang bagi ora magi bagi ne ki scheme ki bagi sam magi kiyo tang katu kat ni ki badon jing dai barki ki pat ba kim yo ya ki jing mentoy na gini ki scheme ke bagi kiwan ra te henry ki la kop sorong ya galing try joki orang dan no ka bagi ki la tu mati hang ni hamalai ya ki jing try kam jo ka NPP kadai tang ke jing jausna dai ka sarkar joki
Kepala Shimno im pet ya kajing im jongi ba cheres hagi negi khiliat stan ki badare kataru kaja hapo jongkane ka sorkar